Svjetlosni pozdrav. Ovo je duhovna žurka, to sam sad eksperimentalno tako nazvao, da samo oni koji su odabrani, oni su se pojavili i eto možemo reći oni koji nas naknadno gledaju, možda su i oni odabrani, samo eto vrijeme im se nije baš poklopilo. Radujem se što se vidimo i zamislio sam tako da imate ispred sebe čaj, evo ovo je Reiki kluba čaj, ili tako nešto, evo ja imam i jabuku, samo pošto ću puno da pričam, teško da ću moći da pojedem jabuku. Ovo sam zamislio da bude totalno opušteno, a da uradimo dosta toga korisnog. Znači, već sam vas pitao šta imate za žurku, kafu, piće, kolače, onda dobrodošli, da se volimo ovde i sada, jer ne znamo šta ćemo u nekoj petoj dimenziji, da volimo sebe, da volim sebe, porodicu, prijatelje, da volim život, ljude, životinje, cvijeće i tako dalje, i ispred Akademije ličnog razvoja. Ovo će biti žurka gdje će da bude dosta ćaskanja, biće isto jedna vrsta meditacije, uz ono dnevno iz knjige buđenja za 4. mart šta je određeno, i dobit ćete na poklon jala, neti, ajurvedsku tehniku. Tako da ćemo vjerovatno ovo da snimamo iz 3 dijela, tako da bi bilo lakše i da se objavi i nekoga koga sve ne interesuje može da pogleda ono što ga interesuje. Da već najavim da je 9. marta ponovo pupak terapija uljem, ajurvedska metoda, bit će ipak po promotivnoj cijeni. Podijelite svojim prijateljima koji žele da obogate svoje znanje jednom jednostavnom tehnikom, ali oni koji su prošli vidjeli su da to nije sve toliko jednostavno, da tu ima nekih zakona koji treba da se ispoštuju, ipak treba da se znanje neko ima. To je sad znači u martu. Zatim u martu, da, napisao sam dijelite, širite po Facebooku, Instagramu, Viberu, Telegramu, zato što je meni to sve jako ograničeno i ne mogu da dijelim. 17. marta, to je mislim ponedeljak, počinje kurs savremenih bolesti. Vi svi koji imate neke vaučere za ovo možete da ih iskoristite. Tu ćemo da radimo savremene bolesti sa aspekta energija, sa aspekta patologije i uradit ćemo jedan modul, mislim da su 4 modula, jedan modul bit će o germanskoj novoj medicini koja je zabranjena. I 29.3. je obuka, kurs, program energije Arhangela Natanijela, koji je izuzetno važno imati te energije zbog ove tranzicije energetske koja nas čeka. Ovo je reklama u martu 2025. Ovdje malo neće biti sve snimljeno. Gore ponovo, pošto obožavam konje, stavio sam konje. Nedelja 9.3. pupak terapija uljem, ponedeljak 17.3. savremene bolesti i subota 29.3. energija Arhangela Natanijela, iako su anđelski dani ponedeljak, ali nije mi se uklopilo. Prijave sve o broju termina, modula, cijeni na Akademija ličnog razvoja veseloa@gmail.com. Ovo je reklama za tu pupak terapiju, da naučit ćete na kursu kako pravilno da masirate pupak, koja su osnovna ulja za masažu, kod tretmana pupka, koja ulja smeju da se mešaju, koja ne smiju da se mešaju, koje kombinacije se rade za određene, prave za određene probleme i tegobe. Imamo jedno poglavlje skoro samo o alergijama, alergijskim reakcijama, u slučaju da je neko alergičan, šta da uradite. Za kurs treba da imate tupfere, 70% alkohol, ulje od ricinusa ili maslina ili suzama, ubruse, neki može 2 peškira i tako dalje. Kurs je u večernjim terminima, a savremene bolesti, rekli smo, ponedeljak 17.3. Da li se slažete s ovim? Kaže, obično ljudi koji sretneš na najčudniji način postanu veliki dio tvog života. Šta vi kažete na to?
možete i da pošaljete porukom, ali već sledeće ćemo da govorimo. Da li se na nekoj čudnoj situaciji da, znači, ljudi koje sretnemo na najčudniji način postanu ipak dio našeg života. Jel se slažete? Dobro. Evo idemo dalje. Da, to smo već najavili. Ovo je knjiga Energija Arhangela Natanijela, koju sam ja napisao, urađena je i recenzija. Knjiga je na latinici, tako da se ne morate plašiti. Znači, subota 29.3. To će biti obuka, program ili kako već želite da kažete. Sad ćemo da počnemo da časkamo. Da, evo Danijela kaže, slažem se, takvi ljudi ostave trag i lekciju. Pa da, ili na primjer, meni se dešavalo kad nekoga upoznam, učini mi se da je čudan, a posle mi tako bude drag i vidim da sam i ja čudan i onda nam se nekako te frekvencije slože. Ovako, prije nego što odgovaramo, znači vi možete da pijete čaj, kafu, je li ovo žurka, tako smo rekli. Molio bi kad budemo časkali da odgovori ne budu više od 3 minuta, ajde 3-4 minuta, da baš ne bude da neko preuzme riječ i da sad ostali ne mogu bukvalno dođu na red, ali imamo pravo i na repliku, to nek bude do 2 minuta. Znači ako želite nešto da dopunite i tako dalje. Tako da, pa eto ja ću da dajem odgovore ako će vam biti zanimljivije, jer sam imao primjedbu kao ti nešto nas pitaš a ti ne odgovoriš, ali dobro, ja sad mislim ako vodim seminar da i ne moram da odgovorim. Čemu i kome se divite? Ajde razmislite, pa evo počet ćemo, na primjer, kako mi je na ekranu stoji Elizabeta pa Beata, evo i Veronika je uspjela da uđe. Mnogi imaju neke, sad kažu oči 8. marta, evo i Dubravka radi u svom studiju oči 8. marta priprema pa je se priključila. I tu nam je, vidim, Stoja, moja zemljakinja, i ona nam se priključila, dobro došla. Dobro, Elizabeta, hoćete vi da kažete čemu i kome se divite? Eto sad, ja nešto razmišljam, svašta se divim, Evo ovako, jel se misli na ljude? Na kakvi ljudi se divimo? Pa na čemu se može se divite? Cvijeću, ljudima, životinjama? Divim se prvo prirodi. Zdravu, čistu prirodu. A ako kažem ličnosti, divim se pozitivnim ličnosti, oni koji su i jednostavne, ličnosti sa kojim možeš da pričaš, a da ne osjetiš vreme kako brzo proleti. So takvi ljudi nikad nije dosadno, ljudi koji su uspešni, od koji možeš da učiš i da se osjećaš prijatno u njinom društvu. Imam nekoliko takvih ljudi i uvek sa njima vreme mi brzo proleti. Ne vidim kad vreme pomine. I nešto obavezno naučim. Tako. Dobro, to je sad. Neki od ti ljudi su moji bliski, a neki ljudi još nismo se susreli lično. Na ovakvi seminari smo se upoznali i stalno smo u kontaktu. Komuniciramo i ljudi koji osjećate kao da ste izrasli zajedno, a još se lično ne poznajete. Ja imam i takvi ljudi u mom životu. Pa to je isto super. Neka energija kao nas poveže. Dobro, Beata nek se pripremi, posle Dubravka. Dobro, hvala. Elizabeta? Evo, pa ja se divim. Halo, čujete me? Sad da. Dobro. Ja se divim samo sebi kako sve ovo izdržim i kako sve stignem uraditi. A najviše što me fascinira, to kad sam se vratila, kako mi se sve cveće počelo cvetati. Ovi kaktusi, to me baš onako očaralo. Znači, energija radi, pozitivna energija.
Eto, to je, nema više ništa. To je za mene sasvim dovoljno. Dobro, dobro, hvala. Sad ćemo da čujemo Dubravku, posle Dubravke Veroniku. Evo, Dubravka se javlja iz Šamca, mog rodnog Šamca, iz svog studija, tako da još jednom dobro nam došla. Hvala. Ja se izvinjavam, malo prije sam se protezala, zato sam i rekla radim već od jutros nekad, pa mi već malo... Smiješ li nam pokazati šta radiš sad? Pa radim neki nakit, ali nije to sad baš, ne znam da li ćete uspjeti, da li se to sad ovako vidi, ne znam kako. Vidi se. Aha. Radim sad neki nakit i tako ima toga, pripremam za 8. mart i za neke još svoje, gdje planiram da idem, da izlažem to i tako. Pa što znam, divim se, ne znam, nisam nikad o tom nešto ni razmišljala. Uglavnom svakom ko ostane pozitivan, to mi je okej. Nemam nešto posebno o tome sad da kažem, ne znam, nisam razmišljala. Uglavnom ljudima obično ljudi u stvari koji se i bore sa nekim izazovima koji su onako i teški, što ja znam, a ostanu pozitivni, to mi je kao wow. To mi je nešto, nemam sad ništa više da bih rekla. Dobro, hvala. Pa nisam ja unaprijed vam dao pitanja, a eto ja nisam znao, sad ćemo čuti Veroniku, posle čujemo Silviju, suprugu Peter Bakote. Dobro večer, pozdravljam vas. Dobro večer. Evo ovako, bit ću kratka. Nisam razmišljala o tome ni ja, ali eto, ja se divim hrabrim ljudima, znači ljudima koji ne ustručavaju se ničega, ne boje se, pošto ja nisam baš takva hrabra, ljudi koji su baš onako jaki. I divim se ljudima, i jako ih volim slušati, sa velikim iskustvima, znači to me baš očarava i nekad se nađem u tim nekim situacijama i ja i eto tako, ništa posebno, ništa drugo ne bi znala reći. Dobro, hvala Veronika. Sad ide Silvija, posle Silvije Danijela, evo i Danijela iz Banja Luke. Da čujemo Silviju iz Subotice. Dobro večer svima. Pa sad meni to palo na pamet samo da divim se starim ljudima, pa mnogo starije od mene, na primjer. Sad ni ja nisam već mlada više, ali mnogo stvari i ja bi željela da budem takva u mnogim stvarima. I tako, zato volim i da se družim da pričam sa starijima. To. Aha, dobro, hvala. Sad ćemo čuti Danijelu, pa posle Stoju. Stoja je u Dobro večer svima. Ovo što ste vi rekli, da, divim se jakim ljudima koji mogu da stoje iza onoga što su rekli, da to i urade, onim ljudima koji su prošli, da ne kažem pakao i ostali vjerni sebi. To stvarno zaslužuje jedan ne jedan, više aspekata divljenja. Baš najteže je ostati svoj kad nešto u životu pokusi, tako da takvi ljudi baš me fasciniraju. To je to. Dobro, hvala. Da čujemo Stoju. Dobro večer, draga moja omladino. Dobro večer. Da, vi ste svi mladi, ja imam 72 godine i najviše od svega volim zahvalnost. Da sad imam neko divljenje, meni je to opet zahvalnost. I divim se naravno svakom ko je svoj. Ko zna šta hoće i šta neće. Divim se takvim osobama.
u principu ja sam takva, pa se onda i sebi divim, odnosno zahvaljujem. I treba. Da, divim se ljudima koji su uvijek stabilni i koji su na zemlji i kad su uspješni i kad padaju. A svi imamo faze u životu, ja imam dovoljno godina da sam svašta i predivnog iskusila i manje divnog. Tako da je to sve životni izazovi koji treba prihvatiti, ono što kažu pametniji daleko od mene. Kad je nešto jako dobro, onda kažeš u sebi hvala, proći će. A kad je nešto baš i nije dobro, onda kaže pa proći i to. Malo je onako gorčina usna, ali proći će. Divim se takvim ljudima i naravno to govorim iz svog iskustva jer i ja sam svašta prošla. Nisam ja ništa izuzetak, niti bolja, niti gora. Ali to divljenje je meni božansko. Znamo se kome se trebamo diviti. Kogod to i kako god mi to zvali, univerzum, Bog, Isus već. I svi smo mi vredni divljenja. Svi. Čak i oni koji mislimo malo da i oni u sebi imaju nešto za divljenje. Ako ništa, eto mi naučimo od njih kako ne treba. Želim vam ugodnu noć i živite život punim plućima i zahvaljujte se. I budite u trenutku. Svako dobro, Slobodane, bravo, kao i uvijek. Hvala. Imat ćemo mi još tema, samo ovo je prvi krug. Dobro, evo ja sam, tu sam. Da. Prijatno. Ajde, čujemo se. Gledamo se. Da, ostanite vi samo tu online. Pa evo reći ću ja čemu se ja obično divim, pošto ja jako volim prirodu i prirodnjak sam i mene, na primjer, dive savršenost tih listova i ta statika i ta geometrija na biljkama. Onda nekad se divim tim životinjama. Naravno divim se i ljudima i genijalcima i to isto sad što je Stoja rekla i ono što mislimo da ne zaslužuju, a i ono Veronika što je rekla da se divi nekim hrabrim ljudima. Pa me to asociralo na jednog mog davnog prijatelja, sad smo onako rijeđe u kontaktu. On je bio iz jako bogate porodice i otac je htio da on studira ekonomiju, jer oni su imali neke firme. Njega to nije interesovalo. On je htio da ide na muzičku akademiju, u stvari prvo na likovnu, eventualno na muzičku, ali za oca to samo oni pederi to studiraju, taman posla da se to studira, to je gubljenje vremena. I on upiše neki taj menadžment, šta ja znam, i sad ubijedi oca da mu prevede jednu kuću. I otac mu daje jednu firmu i kupi mu džipa. I on je to tako, da li je godinu dana, možda i manje, je to radio i stalno me zvao da idemo kao na neke, na taru, na spusteve, na raftinge, ja nisam nešto ljubitelj tih izazova. I jednom on meni samo kaže, u Beogradu sam, dođi da se vidimo. I sad kao radi u nekoj turističkoj agenciji. Kažem ja, super, imam želju da radim u turističkoj agenciji, sad ćeš odmah da me zaposliš. Kaže on, pa nije ovo moja agencija, ali ja pomišljam zato što su oni puni para da sad imaju i agenciju, šta je to sad, ništa. Imaju neka skladišta i tako dalje. Kaže, ne, ja ovde radim. Ja radim i čeka te pare i ide za Ameriku. I on ode u Ameriku i tamo potroši te pare, jel? Da mu majka šalje pare iz Srbije u Ameriku, obično iz Amerike šalju nama. I onda dođe u Pariz i tamo živi s onim beskućnicima. Mislim, koje su to avanture? Otac hoće da ga se odrekne. Imaju oni apartmane u Vrnjačkoj banji.
nekako su mama i sestra ubijedile tatu da mu to sad ne oduzme, a on je svoj dio već potrošio. I 100 puta me zvao da dođem u Pariz, pa kao da tamo u nekim bungalovima, tamo kaže negdje ćemo spavati, taman posla, mislim ja bi išao, ima sad tih hostela i tako dalje. I odjednom mi se javlja kao sad je u Švajcarskoj, svira, konobariše i upozna tu jednu lijepu ženu, oženi se, dobije sina, oni žive u nekom selu, prave neke one zabave za rođendane i sad zašto se ja njemu divim? Zato što je taj njegov život toliko pun tih nekih avantura, mi smo bili svakodnevno u kontaktu, a ja sam to negdje u posvijesti želio da tako živim, a nikad ne bi smio tako da živim. To je ono hrabrost. I kako se on prepustio životu, iako mi prije nego što se inkarniramo na ovu našu planetu, mi već naša duša napravi ugovor ko su nam mama i tata, kako ćemo da živimo, sve mi ovo, zato ne postoje, kaže, slučajnosti. Pa vjerujem i kad sretnete nekoga u prodavnici da nije ni to slučajnost, nego je to sve već isprogramirano. Ili, na primjer, to mogu da kažem iz nekog mog iskustva, da su mi pomogli neki ljudi značajno koji sam ili prvi puta vidio, ili ništa mi nisu bili dužni, a oni su mi pomogli. To je to valjda nešto karmički, ono što je od prije. Tako da zaista, izvinjam se, ko zaista smije svoj život da živi kvalitetno, to je za svako divljenje. Ali zavisi kakve smo ugovore potpisali. I onda je to uticaj sredine, znate, ne možete vi biti mangup ko vam je mama, tata, škola, to sve utiče, u stvari to sve guši nas. Ja moram još nešto da vam kažem. Nešto sam, imao sam nekog vremena, rekao da pogledam 5. razred geografija, 5. razred biologija. I pustim ja taj video da slušam te neke lekcije. I tu ukapiram koliko je to programiranje uma i da ti profesori koji su meni pričali te primjere prije 100 godina u onom prošlom vijeku, oni pričaju te iste primjere. I svaki nastavnik geografije koji je online pravio čas na tu lekciju daje iste primjere. To je to programiranje. Ja sam malo sam i ja bavio se, radio u nastavi, htio sam da kažem da nekako sam se trudio da imam neki aktuelan primjer, a ne te, nego to su oni nastavnici kao i neki doktori koji se samo drže protokola. Pa zato će, nažalost, roboti da mijenjaju sve koji se drže samo protokola. Znači, moraš ti nešto i svojom glavom da prilagodiš datoj situaciji. Oni dan danas pričaju djeci da smo mi došli ovde, pričaju stari Sloveni, onda pričaju djeci da smo bili na mjesecu, a Amerikanci da li jesu, da li nisu, možda i jesu, ali ono što, oni snimci su svi snimani u pustinji u Nevadi, nema veze sa istinom. Sad, dobro, da se puno ne rasprinjujemo, samo da vidim ja, meni se ovdje nešto ovo sve posakrivalo, kako ću ja da idemo dalje. Samo moment. Aha, traži mi da zaustavim prezentovanje, pa će onda možda da se pojavi. Imat ćemo, znači, 3 dijela ove radionice. Evo ga, došao sam do tih mojih prezentacija. Sad ovako kaže, samo moment, da ja da podijelim prezentaciju, nešto mi nestalo. To je ovdje i ovdje. Evo ga. Ako ste pod stresom, šta želite umjesto toga? Da li želite više mira, više vremena za sebe, šetnju, druženje, prostor za opuštanje? Šta bi, znači ne morate reći o sebi, ali šta bi vi nekome drugome dali savjet? Ako je neko pod stresom, sad pročitat ću vam još 3 pitanja, pa da li želite da to zajedno ili na svako da odgovaramo i da ćaskamo,
ali možda, aj pročitat ću pa da znate. Sljedeće je, ako se osjećamo nesigurno, šta želimo umjesto toga što smo nesigurni? Želimo vjerovatno podršku, samopouzdanje, jasnoću, unutrašnju snagu, mir. I sljedeće pitanje, ako se borimo sa lošom komunikacijom, mislim sa nekim, može biti u porodici, van porodice, u široj porodici, sa komšijom, i šta želimo umjesto toga? Da li bolje odnose, više razumijevanja, povezanost? Kad znamo šta želimo, onda u ovim situacijama, kad znamo šta želimo, onda treba da se pitamo koji su izazovi na putu do toga i kako ih sve mogu riješiti. Jer izazovi su dio puta rada na sebi i oni treba da nas pokreću i do rješenja nas dovode. Pa sad, hoćemo li jedno pitanje po jedno pa u krug, ili ćemo tako sva 3 pitanja pa da svako kaže? Šta predlažete? Sva 3. Sva 3 odjednom, dobro. Onda mi sad ovako na ekranu sad stoji Stoja, pa Beata, pa Danijela, pa Silvija, pa ćemo tako. Onda ja ću čitat pitanja ako je Evo, Stoju samo da uvećam. Meni je okej da pročitaš, da ne menjam naočale. Dobro. Ako smo pod stresom, ako ste pod stresom, šta želite umjesto toga? Pa ja stres uvijek rešavam sa radom. Rad nečega što volim. Slikaš, na primjer. Što volim da slikam, volim da vezem, volim da šijem, volim da šetam kućice ili odem u šum. A drugom predlog? Ili na Dunav, da. A predlog drugom nekom, kad kaže ja sam pod stresom? Pa, na primjer, moja jedna bliska osoba je često pod stresom i ja joj uvijek kažem, znaš kako kažu, rad je stvorio čoveka, a uz to samo se sjeti detinjstva šta si volila da radiš i zakorači, kreni u akciju. I onda joj dam ideju neku, ona kaže, pa znaš, ti to možeš, ti to sve lako radiš. Kad mogu ja, onda možeš i ti. I može svako. Da. Da ne shvatite pogrešno, apsolutno sebe ne glorifikujem nešto, nego tako živim. I očigledno da je to, meni je to pomagalo uvijek. Naprimjer, hodim pored Dunava pa šetam, pa što ti kažeš, ili vidim nekakvu granu ili stablo, ili priviđenje, ili nešto, ali se uvijek srećnije vratim kući. Ali hvala Bogu nema takvih čest situacije. Dobro, ali bude, nije baš niko imun od toga. Bude, pa ne, pa bude svaki sat. Nešto desi da uhvatim lošu misao u trenutku nekom. Da. To je... Sad, kod loših odnosa, loše komunikacije, kako rješavate lošu komunikaciju i kako bi nekome savjet dali? Pa lošu komunikaciju ja se obično u takvim situacijama distanciram. Ako mi osoba ne odgovara, neću po svaku cijenu biti. Distanciram se, ne upuštam se u dijalog. Ali kad me baš onako zakači dobro, onda ja kažem sve što mislim. I to duplom dozom. A drugom nekom savjet? A nekom drugom, pa zavisi od temperamenta, to sve zavisi od temperamenta. Svojim kćerkama bi znala reći, i one su naravno različite, reći, de sačekaj ujutro, pa ćeš vidjeti kako. Sad ja u ovim godinama kažem, de sačekaj ujutro, pa ćeš vidjeti. Lako ćeš to riješiti. Da. Pa da, uvijek se kaže jutro mudrije od noći. Pa ja to... Znači, ja sam kad sam bila mlada skakala na prvu sve, pa onda sam shvatila volim biti u miru nego u pravu. Da. Dobro, hvala. Dubravka, pa posle Danijela. Da čujem. Znači, ako si pod stresom, šta želiš umjesto toga i koje savjete daješ? Pa meni je priroda, recimo i moj studio gdje radim, tu se riješim najlakše stresa, radim što volim, tu mi je
kad nekad imam tako neke situacije, tu pobjegnem. To je moja šuma. Savjet na drugom? Pa isto tako da ili prošeta ili ode u prirodu, kraj vode, mi imamo kamp na Bosni pa često i tamo odem ako mi je nešto, tačno osjetim potrebu da gledam vodu, da budem kraj vode i prosto me to relaksira me skroz. Totalno. Da, ali voda isto nosi negativnu energiju. To je dokazano, to pominjem na kursu radiestezije koji vodim, da na primjer je dokazano nekad prije kad su bili vodeničari, koji su iznad rijeke živjeli tekuće, da su oni imali dosta duži životni vijek, jer nije bilo negativnih. I to sve što je bilo negativnosti odnijela je voda. Tačno mi nekad tačno imam potrebu, ali volim sjednem kraj rijeke i gledam. To sam još i radila, dok sam malo češće radila i jogu i to ima jedna meditacija koja kaže ili da gledaš u nebo ili da gledaš u vodu. Meni je nekako uvijek varijanta vode ljepša, šta ja znam, volim vodu, pa mi je to i tačno se relaksiram svaki put kao da nešto odnese iz mene, tačno to što mi ne treba, to i ode, tačno sa vodom. Prosto tako i moj studio gdje radim ono što volim i stvarno, mislim, ne znam sad da ne maltretiram ljude, ali mandale inače jesu meditacija u pokretu, tako da to me stvarno relaksira, to volim, i kad sam pod stresom i kad imam tako nekih gdje me neko bombarduje raznim nekim očajnim, užasnim informacijama, jer ja inače ne gledam ni TV ni to, i onda tako imam neke oko sebe ljude koji me bombarduju tako nečim, desi se dan, jednostavno ide jedan, govori nešto, ide drugi, govori fuj, sve gore od goreg, prosto pobjegnem u studio i odo da radim mandalu, samo da sve to otpustim od sebe, da sve to ode, da to sve jednostavno pročistim. A drugim ljudima obično predlažem prirodu, nema ništa drugo. Dobro, ako se osjećaš nesigurno, šta onda? Kako se ti ponašaš i šta kažeš drugim? Ja to imam stalno te neke faze, čas ovo, čas ono, ali jednostavno se borim s tim, radim neke tehnike, ne znam, tapkanja, meditacije, jednostavno je to tako, podrška je uvijek dobro došla ko može, da nađe nekoga ko će da ga podrži, ko će da mu da neku snagu u tom, neki vjetar u leđa. Ja sam imala majku koja je to vrlo lijepo znala da, ali sad se sama s tim nosim nekako i to je to. Dobro, a kako se boriš sa lošim komunikacijama? Pa što sad ova gospođa reče prije mene, a najviše volim da sam u miru nego u pravu, pa znam da ćutim često. Jel tako savjetuješ i druge? Da, recimo ćerka moja, ona je sad u pubertetu i ona bi sve i odmah, ali ja kažem njoj iskuliraj se malo, proći će, iskuliraj, sve će to da prođe, sve će to da bude kako treba, tako da uvijek savjetujem da malo udahnu prije nego što nešto kažu, pa tako da i sin i ćerka, pa tako i svim ostalima. Sad imam prijateljicu koja je baš onako impulsivna i odmah mora sve i mora svašta nešto da kaže, a jednostavno nisam nikad takva bila, pa gledam da to uvijek izbjegnem i ne želim konfliktne, ali volim biti iskrena sad. To nekad opet dovede do te neke konfliktne situacije, kad si iskren. Niko to ne voli, a svi kao volimo, a u stvari nikom to baš i ne paše, ali tako, uglavnom ćutim ako baš ne mogu nikome da pomognem mojim nekim savjetom ili nečim da kažem, onda izaberem da ćutim. Dobro, hvala. Sada čujemo Danijelu. Posle Danijele je Silvija. Baš sam neki dan rekla ovu zlatnu rečenicu, bolje ti je biti u miru nego u pravu. Tako jednostavno, tako istinita. Ne znam, ovdje kada gledam, ovdje mi je rješenje za sve ovo je razumijevanje. Jednostavno razumijevanje situacije u kojoj se našao, u koju te doveo neko. Tako da samo ako razumiješ situaciju zbog čega si u njoj, rješenje bi trebalo da dođe samo po sebi. Ako ne, onda se malo odmakniš, sačekaš i to je to. Tako postupam i tako kažem kad me neko pita za nešto. Odaljiš se pa da
jasnije vidiš. A to kako ti sa stresom, nesigurnosti, lošom komunikacijom? Ja sam specifična što se tiče komunikacije, ako nemam ništa pametno za reći, ćutim. Ali stvarno treba da se kaže. I čak i ono kad sam rekla što reče Dubravka, kad sam rekla istinu, nisam se pokala, nisam osjećala neku grižu savjesti. Ako ćeš me pitati, reću ti onako kako jeste, nisam ovdje došla da se lažemo. Tako funkcionišem i takvu komunikaciju volim iskreno. Da, ali ima ljudi koji kaže, ja sam iskren, kažem ti u lice. A da. Ili ono, da kažeš iskreno, a kad kažeš onda... Da, a što ti meni tako? A kako će ti meni tako? A što ti meni tako? Čuj, pa pitali se. Da. Imala sam ti situacija, kad kažem nešto, mukla je tišina, otkud sad ovo je. Dobro, radiš li vježbe za oči, ono što smo imali na sebi? Ne. Ne. Mihajlo radi, njemu mogu pomoći. Mihajlu mogu pomoći, meni se ne. Pa i kad zažmiriš, možda da kružiš očima, kako god nije grešno. Dobro, hvala. Hvala tebi. Sad čujemo Silviju, pa onda Beatu. Da. Znači, ako si pod stresom, šta želiš umjesto toga, kako savjetuješ druge, ako se osjećaš nesigurno, ajde pomoću ti ja u pitanju. Dobro, ako sam pod stresom, pa onda danas, sad kakva sam sad, onda stanem malo, kad mi je jasno da sam pod stresom, i onda da izaberem drugi put, ne taj put koji sam navikla i koji je bio problem do sada, nego onda nekako stati i bolje gledati stvari. I ja bi da rekla drugima da meditiraju, ali to sigurno, pa ja sam toliko radikalna u takvo mišljenje i u zadnje vrijeme niko ne pita od mene ništa kako se meni čini. Nisam već toliko mlada da ja pitam druge, a toliko stara nisam da me pitaju. Dobro. Pa onda 45, koliko imaš? 44? 50 tačno, sad ću da... Dobro, hvala Bogu. Znači na pola si. Na pola, da. Da, iako Beata čuva jednu baku koja ima da li 101 ili 104 godine, jel? Tako da... To i po. 100,5, aha, dobro. Dobro, Silvija, kad se osjećaš nesigurno, kako se onda, šta želiš umjesto toga, podršku, samopouzdanje, šta drugima kažeš? Šta bi rekla drugima da ti neko kaže? Pa ne bi znala šta reći drugima, ako želim reći istinu. Ako se osjećam nesigurno, onda ja ne znam šta da radim, ali pa da. Unutrašnji mir, valjda, to bi bilo dobro. Unutrašnje vodiče, zoveš duhovne anđele. Pa, ne. Ne, nikad. To zaboraviš? Pa ne znam, nisam, da možda zaboravim. Onda ako se borim sa lošom komunikacijom, pa kod mene onda fali hrabrost i vidjela sam i kod neke druge da treba biti hrabrije i to bi preporučila. I... Kako bi bila hrabrija? Hrabrija? Pa
ili da ponovim ono što sam već rekla i da ne mislim da to, rekla sam već jednom i bio je odgovor ne i onda sad više neću da spominem jer sam već čula ne, ali to ne ide tako, nego obično ljudi ili ne shvataju to ili posle razmišljaju na to i onda drugačije će da odgovore drugi put, već su se predomislili ili tako da kažem sve ono što bi žela, sve ono što mislim, bilo šta pitam i pa treba više komunicirati i onda nešto će biti i mnogo više će biti dobro nego nešto loše. Ali i ako se desi nešto što ne bi trebali, to može da se koriguje, može da se menja, može ponovo da popriča i to. Možda nisam jasna. Dobro, hvala. Sad ćemo da čujemo Beatu, posle Veroniku. Pa ja kad sam pod stresom, onda obično počnem spremati i slušam muziku, tako da na brzinu rešim. Mada ima i zakasneli stres, to se pojavi posle 2-3 dana sa izbijanjem herpesa, zna biti jako bolno, ali opet i to prestane za 2-3 dana. To je obično kod zakasnelog stresa. A drugima dati savjet kako da se ponašaju veoma je delikatno, jer nije sigurno da ćete baš pogoditi pravo stanje i da će ta osoba prihvatiti, a možda i baš niste na istom nivou da rešavate te probleme. A ne možete ni svakom sve reći to što mislite, jer neće tako shvatiti, tako da to je opet... Da, ali neće vas svako ni pitati, nego obično prijatelji neki bliski vas pitaju. Pa ako me pitaju onda da, ali ja bez pitanja nikom neću deliti ni savete, ni ništa kako da se ponaša ili šta treba da radi. Tako da izbegavam baš neku veliku konverzaciju tako, delenje saveta. A ima kad se tako malo zakačimo, to pogotovo u porodici dolazi do toga i izbegavam takve situacije. Prije sam se znala zakačiti tako, ali ništa od toga nema. Dobro, pametniji popušta kažu, ali... Pa jeste. Možda. Dobro. Možda. Ali nije uvek dobro popustiti. Pa zato sam rekao možda, popustiš pa štetu. Dobro. Pa obično na svoju štetu mi ide ako popustim. Jer onda misli da eto, lako može s njom, pa onda možemo i drugi put. A dobro, treba naći neki balans. Zavisi sve uvek od situacije i od osobe s kim ste u kontaktu, tako. Da. Dobro, hvala. Molim. Sad čujemo Veroniku, pa onda još Elizabetu. Mislim da nisam da Pa evo ovako, ako sam pod stresom, meni najviše pomaže, a i predlažem, ako nekoga interesuje, šetnja i to dugačka šetnja, a može biti u društvu sa osobom koja mi odgovara i u čijem društvu se lepo osjećam i to me baš opušta. Znači šetnja mi jako puno znači i prija. A ako sam nesigurna u toj situaciji mi je podrška jako bitna. Znači to mi baš onako za dušu, baš mi prija. A loša komunikacija, izbjegavam konflikte koliko god mogu, a voljela bi bolje odnose, ali to ne znači samo sa moje strane, nego tu treba i malo više da se poradi da bi se do toga došlo, a to baš teško ide. Baš ono što su rekle i prethodne govornice, da ako imate par puta neuspešne te komunikacije, onda to je baš previše naporno i može biti i ishod drugačiji. Tako da ne znam baš za te konflikte. Bilo bi bolje odnose da se ostvare.
A kad vas neko pita za savjet, a ima problem neki u porodici, A onda ću ja reći moje mišljenje i bit ću iskrena, jer ja očekujem i kad ja nešto pitam da ta druga osoba bude iskrena, tako da imam svoje mišljenje uvek. Što je gospođa rekla, imam i ja već dosta iskustva i mogu da procijenim situaciju, tako da reći ću iskreno svoje mišljenje. Dobro, hvala. Hvala. Pa ovako, kad sam pod stres prvo... Da, možete i na makedonskom i na srpskom, svejedno. Nema problem. Kad sam pod stresu prvo zavisi, postoje razne stresne situacije. Više stresne i pomalo stresne. Ja nekako kao odmah da tražim pomoć kad se nađem u takvu stresnu situaciju, možda je i smešno, ali ja odmah tražim pomoć iz moje sestrije koja je mlađa od mene, kao zaštita i kao savjet. I uvek ona to zna meni na koji način da pomogne, tako da za to odmah njoj se javim. Isto i mogu da se zahvatim i sa neku aktivnost, za da ne mislim na stresnu situaciju, rabota koja volim i isto slušam pozitivni motivacijski videa. Nekako uteha i za nesigurnost i za stresnu situaciju i za nesigurnošću videa meni toliko opuštaju kao da mi daju neki savjet, neka podrška. Sa lošom komunikacijom odmah se povučem, ne ulazim u konflikti, retko kad mogu da se suprostavim. Iako porano, kad sam bila pomlađa, kad uđem u neku konfliktnu situaciju, to iako retko se mnogo dešavalo, ja posle toliko se pokajem što ne mogu, zašto sam upala u to konfliktu. A sad ne, sad sam naučila da se povučem, distanciram se od konfliktnu situaciju koja je izazvala konflikt, distanciram se, povučem se i dam do znanju da nije mi pravo na ličnost, nekako se odvojim od te ljude. A savete? Kad neko pod stresom, nesiguran i u nekoj stvari? Za savete mogu svima da dam, zavisi kad potraže i čini mi se, mnogo mi je lakše da dam nekome savjet nego meni kad je potrebno. Trudim se da mu dam što najbolji savjet, kako da prebrodi tu stresnu situaciju. Za druge mi je lakše nego za mene. Da, zato što smo tad posmatrači, nismo učesnici. Da. Dobro, hvala. Pa ja, na primjer, ako sam pod stresom, ja radim reiki, pravim sebi neke zaštite. Naravno isto, kao što ste rekli, idem u prirodu ili idem da plivam ili tako. Ne znam, probam da drugačije mislim. Isto ako se osjećam nesigurno, onda imam isto jednu čarobnu rečenicu kad kažem, pa kad je mogao neko drugi, pa mogu to i ja. Nema veze sad, ne razmišljam tad o talentima. To je kao kad bi neko rekao, slušaj, elektrotehnički fakultet je težak, jeste, najteži možda. Ali sad, ako krenem to da učim, pa mogu ja to da završim. Neko će možda da uči 5 sati jedan ispit, a meni će treba 20 sati, ali ja ću i za 20 sati da ga naučim. A sa lošom komunikacijom, valjda to isto dolazi godinama. Nekad bi i ja se upuštao u valjda to i ego, malo se smanji godinama i nekome to i ne vrijedi. Ja znam, tako slušao sam neki razgovor kad sam bio student, pa je neko rekao da je, Bože, šta je rekao nešto, nafta je, a u stvari nafta je ruda, jel, to spada u tečno, rudno bogatstvo. Nešto, i onda bi ja to objašnjavao i sad danas, pa šta ću ja tom čovjeku objašnjavati, on možda nije nikad ni slušao hemiju u životu, da li je imao osnovnu samo školu, nebitno, ali ja to nisam imao tu perspektivu da ne moraju drugi ljudi znati što ja znam ili
ono što vi znate, što bi ja to morao sve znati. Svako ima svoj neki put. A kod loše komunikacije sada, isto tako, ne želim da se objašnjavam, moja reiki učiteljica je govorila, sve što visi neka otpada. Mislila je i na ljude. Znači, ako neko ne želi da se druži s vama ili ako vas ogovara, pravi neke konflikte, to sad moramo da se odbranimo. Ako neko pravi tako neke tračeve ogovaranja, morate da mu stavite do znanja da, čekaj, nisam ja blesav, znam šta je, ali jednostavno, jer tu su neki ljudi manipulatori, onda najbolje je samo da se odvojite i da on nije vrijedan moje pažnje. A sjećate da smo imali onu jednu predivnu radionicu što smo rekli, vrijeme koje poklanjamo drugima je nešto najskuplje, najdragocijenije. Mi poklanjamo ove minute života. Mi sad jedni drugima. A zašto ja sad da poklanjam nekom ko zaista ne vrijedi? A mi ovdje vrijedimo, slični smo frekvencija, slični smo interesovanja i onda zašto da ne? Ali zašto ja tu da gubim vrijeme na bez veze nekoga i mislim samo da bi, ali ima ljudi koji tako i gube vrijeme, jer vidjet ćemo kasnije, sad u sljedećem ovom bloku, da je taj osjećaj pripadnosti bitan. Mi smo socijalna bića i mi želimo da pripadamo društvu, ne znam nija, pa neko ide na hor, neko, tako je. To jednostavno imamo osjećaj pripadanja. Dobro, ja ću sad da prekinem sa snimanjem. Vi koji nas gledajte, možete da ostavite komentar, lajkujte, podijelite i nastavljamo mi sa sljedećim blokom duhovne žurke.